بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa sanglitan iban pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan amo imapatut pudjihun, Tuhan amo imapatut sangliton. Salta salawat iban salam papanghu na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dana in ahli niya, agad na in mga kasahabatan niya, damikyan ba mga sila manusya amu immurul iban miya gad hapamandu niya alayhimus salatu wassalam. Jari niya mga palangguan haagama, in kita niyo manusya, in kita niyo ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala, karya salina tu in magkalawng iban magkasa, karya sali sin manusya in magpakahinang dusa, karya sali sin manusya in magkasa iban magkalupa, hangkan nalong sinhambuok magdaramandaman, wama summiyal insanu insanan illa linisyanihi, walal qalbu qalban illa likathrati taqallubihi. Imaksud sindaman, imaksud atawa insabab, hangkanin manusya ngiyanan habahasa Arab insan, sabab in kalima insan, kiyawa din ha kalima nisyan, bimana in manusya bang lupahun. Salta in pagkamay lupa si manusya, amo na ini imahinang tiranan, mangdahi ka niya maumpahikahinang niya singkasaan ibandusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baita hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumagawa in hadith ini, aw ninday na mga ulama, hiyukum nilin hadith ini hadithun hasan. Demikian aw ninday na mga ulama, hiyukum nilin hadith ini hadithun daif. Amo na lang niya inkabtangan, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ingkataan sin anak apu Adam, khata, bimana magkalaw, magkasa, magpakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'salta, insarayaw-rayaw na, manusya magpakahinang dusa, magpakahinang kasaan, iban pangkal pa Allah ta'ala, amuna in mga sila masub magtaubat kaniya. Sumagawa kyawaita hamuk hadith, hariwayat hi Imam Muslim, in hadith ini al-hadithul qudsi, hasabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bima yarwihi an rabbih. Ay bimana in hadith ini hadithun qudsi. Hadith riwayatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakawa niya din ha Tuhan ni Rabbul Alamin amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah ta'ala, ya ibadi, o kamulong sin Allah ta'ala mga ipon ko. O kamulong sin Allah ta'ala, mga manusia nagtatag-ipon marika ko. Uno yung pinawag-tawagan sin Allah ta'ala. Habiya katutan yung ipon nagtatag-ipon kaniya. Parman sin Allah ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Sabunal tuuding kamulong sin Allah ta'ala, magpakahinang dusa, magpakahinang kasaan, magpakahinang pangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haway ruunin dumi man adlaw. Ay bimana halom sin dumi man adlaw. Halom sin kawaan tag-upat ka jam, sin kabuhi na to, manusia ipon sin Allah ta'ala, magpakahinang kita niyo dusa kanya. Na pagkain manusia magpakahinang dusa, ang pakita niyo tiya abit sin Allah ta'ala. Ang panamaytain Allah ta'ala kato, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Pagkain ka mulong sin Allah ta'ala, magpakahinang dusa, magpakahinang kasaan kaniya, na ako na lang sin Allah ta'ala, inma nangampun, inma nanay maih, sin kaampunan, pakatan paldusahan. Ang pakita niyo diak sin Allah ta'ala, pagkain Allah ta'ala siya imang ngampun sin paldusahan na to, ang siya imian, fastaghfiruni aghfir lakum. Na pangayo kamuka ko kaampunan, pangayo kamuka ko kamaapan, ampunun ko kaniyo impaldusahan. Na dahil hasabab yan mga palangbungan haagama. Ya kau bardusa pa Allah ta'ala. Muna-muna imbaransing kami. Lapay na mga sila nagpakarungog sin nasihat, iban nagpakasaksi sin patumtum ini. Wayruunin siyulagan den katutan yung imbuat malengkan, magpakahinang dusa pa Allah ta'ala. Na dahil hasabab yan, tiyawag sin Allah ta'ala haayat niya mahamulya. Mga sila manusia, amuin nagdaluha sa singgin hawabaran nila. Naguppas singgin hawabaran nila. Nag-ubos sin waktu nila hapag maksiyatan pa Allah ta'ala. Tiyawag kita niyo sin Allah ta'ala, mga manusia bardu sa kanya. Haparman sin Allah ta'ala, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. In ayat ini mga palangbungan na agama, ayat sa laggo-laggo, nagpatarang iban na may takato, hatungod sing kaampunan, iban rahmat sin Allah ta'ala, bang biya diinin luag niya. Tiyawag sin Allah ta'ala, mga sila ipon niya. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Pamungan ya Muhammad, o kamu mga ipon ko lang sin Allah ta'ala. Mga ipon ko, alladhina asrafu ala anfusihim. Amuin nagdaluhasa, at tawa naguppas sing ginhawabaran nila hapag maksiyatan pa Allah ta'ala. Ay bimana intiyawag sin Allah ta'ala haayat ini, amo na mga manusya bardo sa kaniya. Manusya timaudin do sa kaniya. Manusya timaudin kakahinang kasaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag sila sin Allah ta'ala,
Uno impianawag tawagan kanila sin Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw niyo bugtuan, atawa ayaw niyo bugtuah. Long sin Allah Ta'ala, inhangad hulat, atawa inangan-angan niyo, inkaulungan da kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kau berdosa, misandanin dosamu, balagat ananas sama, dimagpak iban miyabot na, pasiring langit, at kala, nangayu kau kaampunan pa Allah Ta'ala, ampunun da kay mo sin Allah Ta'ala. Kaya ba'y tahamuk hadith, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damikyanin hadith ini hadithun, al-hadithul qudsi. Tiyawag sin Allah Ta'ala, in anak apu Adam, amunain kita niyo. Hadith riwayat Imam At-Tirmidhi, saltahiyukum Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, in hadith ini hadithun sahih. Farman sin Allah Ta'ala, hadithul qudsi, ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama', ukaw lang sin Allah Ta'ala, anak apu Adam, amunain kita niyo, ukaw lang sin Allah Ta'ala, anak apu Adam, law balagat dhunubuk, misandan lang miyabot, lang sin Allah Ta'ala, misandan si mangpay, nagbangkatin dosa mo, sambil miyabot siya, palangit, intanda sin taod niya, thumma astaghfartani, mahulilang sin Allah Ta'ala, mangayu kau kaku kaampunan, di mana mangayu kau kaku lang sin Allah Ta'ala kamaapan, ghafartu laka wala ubali. Tantu tuud ampunun kurakay mo im mga paldusahan mo, misandan di magpak na palangit in taud niya. Salta lang sin Allah Ta'ala wala ubali, iwan di na ako lang sin Allah Ta'ala magmahi hatungod sin dusa, atawa hatungod sin taud sin paldusahan na hinang muli mabay. Hangkan na yakaw wardusa, muna-muna ingin hawabaran sin nagbisara. In Allah Ta'ala, yaon niya biyubuklad, in liman niya hawak turom, hasupaya makapagtaubat ka niya in nagpakahinang dusa hawak tumahinaat atawakan waktu adlaw. Damikian yaon niya biyubuklad, in liman niya hawak tu adlaw, hasupaya makapagtaubat ka niya in mga manusya nagpakahinang do sa hawak turum. Hasabda sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Kalabihan sin Allah Ta'ala, sangat baing ulungon, siya na imangangampun sin kataan paldusahan. Sabda sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala, sabunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu bil-layl, yaun niya biyubukladin limaniya. Subay na ahlus sunna wal jama'a, mag-iman, iban tantuhun nila, aun lima sin Allah Ta'ala, amuin lima matup kaniya. Matup hatatinggihan, iban kalagguan sin Allah Ta'ala. Biyubuklad sin Allah Ta'ala, in lima niya hawak turum. Unuhangkan, atawa unin sarab, liyatuba musi'un nahar, hasupaya makapagtaubat mangayu kaampunan kaniya, mga manusya nagpakahinang dusa hawak tu adlaw. Wa yabsutu yadahu bin nahar, damikian
yaon niya isab yubukla din lima niya. Hawak tuwadlaw. Hasupaya makapagtaubat kaniya imanga nagpakahinang do sa hawak turum. Ini mga palambungan haagama. Tay maunsin Allah Ta'ala in pagtaubat na to kaniya hatta tatlu asyamsu min maghribiha hingga sumubang insuga hasadlupan niya. Ay mana sa kaino insuga di pa siya sumubang hasadlupan niya ay bima na impagtaubat pa Allah Ta'ala masi ukab iban tatay maun niya. Nayakaw bardusa mahma kathurat dhunubuka misandam biyad din taud simpaldusahan mo bangkaw na ngayo da kaampunan pa Allah Ta'ala ampunon niya rakay mo impaldusahan mo. Aun kissa zaman na kauna aun hambok usog in kissa ini bukun hisiyo bang hisiyo in nagkissa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nagkissa kaniya. Riwayat Imam Al-Bukhari iban Imam Muslim. Kaya baita hazaman na kauna aun hambuok usog in usog ini mamumuno sambil kaya baita hariwayat miyamut imanusya nabuno niya pakasiyaman tagsiyam ginhawabaran inabuno niya. Na doon man miyabot pakasiyaman tagsiyam manusya na inabuno niya atawakan napatay niya. Fanadima. Nagsusun. Salta mawaya siya magtaubat pa Allah Ta'ala. Mawaya niya hibinin kakahinang maksiyat yaun qatlun nafs amuna imamuno hambukin hawabaran mawaya na siya magtaubat magbalik pa Allah Ta'ala. Haupunta na mariksa siya wayruunin tauin buat malengkan yaun niya mga yaasubo in kawayaan niya amu inaw makabaita kanya manusya uno aung pabaha pagtaubat nakapin kanya sambil kaya baita hariwayat kaya hinduan siya atawakan aung nakabaita kanya katukaulong niya pahambuk tawini kaniya kaulong niya pangasubo namiyat to na in usog mamumuno ini pahambuk tauyaon atawakan pahambuk usog yaon. Nasakaliin na kadto niya hambuok rahib. Inakadto niya rahib. In rahib amo na makusog mag-ibadat, makusog magtag-ipon sumaga kulang ilmo, kulang panghati. Na doon man sila nakapagbalharap, nakapag-alop na iman sin rahib, iman sin tawma mumuno yaon, ang panayasubo, hali min tawba. Uno aum pabaha, pagtawbat nakapin kako. Abihat to na inlaggo sindos ako, nakabuno ako ginhawabaran, nakapatay ako manusya, miabot pa kasiyaman tagsiyam in taod. Uno, aung pabaha nakapin pagtaubat para kako. Nalaw sin rahib kiyublaan siya kasiya mantag siya manu sa inabuno nalaw sin rahib wayroon nalaw niya pagtaubat nakapin kay mo. Napagka iyan siya sin rahib wayroon na pagtaubat biuno niya in rahib. Biuno niya. Sambil na juko pahanggatus manusya na inabuno niya. Amo na rahib, amo tinhi kahanggatus. Hapunta, yaon na isab siya na mariksa. Banghisyo atawa
imma kawaita kaniya manusia, sinaon pa baha pagtaubat na kapin para kaniya, naon nakawaita kaniya kattukulaw niya pahambok usog ini, asubuhan siya. Naniyat to rin hambok tao mamumuno ini, pahambok usog yaon. Iasubo niya. Impangasubo niya, biara simpangasubo niya nakauna, hali min taubah. Uno aum pabaha pagtaubat nakapin para kako. Uno aum pabaha kaampunan sinallahu ta'ala kako. Hanggatus niya walihan na innapatay ko. Hanggatus ginahawaran na innabuno ko. Na inasubo niya yaon, nasubo na hikarwa, rajulun alim. Hambuk usog salta, taga panghati haagam. Aun panghati, taga ilmu. Na laung kaniya sin alim yaon. Huon. Iban, uno lang niya in makapagang. Haantara mo, iban haantara sinallahu ta'ala. Hindi niya ampunon in pagtaubat mo atawa kan hindi niya tayo maunin pagtaubat mo. Ay lima na yung kahaupo aning jawab sinalim yaon kaniya, aun da masi pagtaubat kayo mo. Sa ampas ya iyan sinalim, bangkaw to mamaya magtaubat, na kattukaw long sinalim yaon hataw mamumuno, kattukaw long niya pahambok hula. Intaliq ila ardin kada wa kada. Kattukaw lang niya pahambok hula ini. Sabab lang nin hula yan, fa inna biha unasan yata'abbadun Allah fa'budillaha ma'ahim. Kattukaw lang niya pahambok hula ini, saltain hula yan. Piyag tatag-ipunan, piyag iibadatan ni Allah Ta'ala hula yan. Kattukaw. Salta pag-ibadat kaw salta im mga manusya yan. Nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala. Agad kaw kanila mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Haupunta, iagad sinta umamumuno yaon. Imbayta kanya sin alim. Dena mga paidda sin kisah, mga palanggungan haagama Islam. Uno-uno parkala, labi-labi na haagama. Ibut, ayaw kaw tuod mga subuhat tao jahil. Suok kaw pataw taga panghati. Hasupaya masalamat impakaradyaan mo. Na doon manin siya, harap niya namat tupahula, amo imbiyayta kanya sinalim yaon, hamaksud, haniyat, magtaubat pa Allahu Ta'ala rin hakakahinang niya yaon. Immanuno, ginhawabaran, na doon manin siya hagitungan sindan, harap niya matupahambok hula yato. Hadarathul wafat. Himadir kaniya, sima bukan yung kamatay. Di mana dia tuwan na kamatay, inusog. Waktu man, doon na yung malakul maut, naampa yung malakul maut, bukun sadya isa-isa ni magtangso sinya walihan, atawa magpagwa sinya walihan si manusya, den hajasan. Aw mga pagtawagon, malaikatul azab, iban malaikatul rahmah. Na doon man, inusog yaon na malakul maut, na di matungin mga kamalaikatan. Dua tumpukan malaikat, hindi matungmaw. Hamaksud tang suun, inya walihan niya. Panagnaan tumpukan, amo na intumpukan si mga malaikatul azab. Hikarwa tumpukan, amo na tumpukan si mga malaikatul rahmah. Im malaikatul azab, sila na ini im mga malaikat, tumpukan si malaikat, magtatangso niya walihan sin tao kafir. Im malaikatul rahmah, sila na ini im mga malaikat, magtatangso sin niya walihan sin tao beriman. Na doon man himadirin dua tumpukan malaikat ini, fatakhasamu, ampa sila naglukat. Long si malaikatul azab, kanilang nila, imma patutumangso sinyawan niya. Liannahu lam yaf'alil khayra qat.
Sabab wala siya makas na kaninang karayawan misa na kaminsan. Kamilaw si malaikatul adab, imapatutumang susin niya walihan niya. Dalawang isab si malaikatul rahmah, malaikat nagdarasin ulong, kamilaw nila. Sabab lang minusog yan, nagniniyat na magtaubat pa Allah Ta'ala rin hakakahinang niya dusa. Na kamilaw si mga malaikatul rahmah imlabi mapatutumang susin niya walihan niya. Na indua tumpo kang malaikat ini naglukat. Sambil nagparain Allah Ta'ala kanila hambuk malaikat. Piarahan sila sin Allah Ta'ala hambuk malak, hambuk malaikat. Hasupaya humalulay. Singkahalan sin dua tumpukan malaikat yaun. Bangisiuin labi mapatut kanila intumangso sinya walihan niya. Nagparain Allah Ta'ala hambuk malaikat. Uning pardaakan sin Allah Ta'ala hambuk malaikat yaun. Papasukurun inlayo iban suok sin usog yaun. Bangsa upama labi siya masuok pahula amo insusungon katuon niya hula amo impyagtatag-ipunan ni Allah Ta'ala bangin kiaunan niya labi siya masuok maun na malaikatur rahmah inaon kapatutumang susin niya walihan niya. Adapun bang isabing suok niya labi masuok amoy na hula makas hula niya hula mangi hula piyagbubunuan na malaikatul azab in labi mapatutumang susin niya walihan niya. Na ampas yukod na si malaikat hauno siya labi masuok, maong pahula, piyagtatag-ipunan ni Allah Ta'ala, atawa maong pahula, awing bakas hula niya. Pagsukod si mga malaikat, mga palanggungan haagamah, labi insuok niya matto pahula, am insusungon maksud niya, piyagtatag-ipunan ni Allah Ta'ala. Nadain hasabab yan, malaikatur rahmah, intimang susin niya walihan niya. Malaikatur rahmah. Salta tiyayma sinallahu Ta'ala impagtaubat niya. Ang kanayakaw bardusa, imut ayaw mo tuod bugto inhangad hulat mo parahmat sinallahu Ta'ala. Ayaw mo atura, habihaynin na yung taod simpaldusahan ko. Habihaynin na yung bugat sindusa ko. Ayaw mo tuod ibot-ibot, bugto hindi kaw, ampunon, iban kaulungan sinallahu Ta'ala. Sabab mayta, kaya mayta hambuk ayat, mga palanggungan haagama, ayat hasuratun nisa, ayat hikahanggatus hangpo. Qala Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Iban hisiyo lang sinallahu Ta'ala. Inhuminang sinhinang kangian, bimana hinang dusa. Atawa hisiyo lang sinallahu Ta'ala in anyayahun niyang ginhawabaran niya. May tabiya di ni pag-anyaya sing ginhawabaran, amo ni huminang kaumaksiyat. Sa pamimano siya, pabilain siya himinang dusa, himinang maksiyat pa Allah Ta'ala, amo na tuin alamat sinyan niya yan yung ginhawabaran niya. Biya niya rasin sa kaula-ula, tilakbo yung ginhawabaran niya, palawang apinar ka jahannam, ayadhan billah. Nalong sinallahu Ta'ala, hisiyo-siyo imano siya, himinang sinhinang dusa, at tawanaan niya yan yung ginhawabaran niya na kapag maksiyat pa Allah Ta'ala. Thumma yastaghfirillah, mahuli, ang pasya na ngayon kaampunan pa Allah Ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima, na tantutuod, kabakan niya in Allah Ta'ala,
Allahu Ta'ala baing ulungon iban sangat mangangampun simpaldusahan sim mga ipon niya. Lawhi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma haayat ini walau kanat dhunubuhu a'zama min as-samawati wal ardi wal jibal, misandaning kiyaunan simpaldusahan niya labi in laggo dahin hapitong lapis langit iban lupa atawa mga kabudburan, tatkala insya na ngayong kaampunan pa Allahu Ta'ala misandan bihatunin laggo atawa labi para hatuin laggo sindusan niya kabakan niya ra inallahu subhanahu wa ta'ala yaon sangat mananayma sing kaampunan sing mga magtatawbat kaniya iban inallahu ta'ala kabakan niya sangat bayong ulungon hamanga sila manusia na ngayon atawakan yaon nagtatawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala na mga palanggungan haagama Islam lugay na to buhi lugay innawalihan sing kita yari pa hagin hawabaran atawa yari pa hajasad na to ukab impagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala sa kaino inyawalihan na to di pa siya sumampay pagunggungan na to ay bimana sa kaino kita niyo buhi pa ukab masi-masi impagtawbat pa Allahu Ta'ala iban sa kaino in suga di pa siya sumubang hasadlupan niya na ukab masi-masi impagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala mura-murahan impatumtum atawa in wasiyat sing kita niyo hadum ini papagmumpaatun katu niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala iban mabilang siya dahin hamanga karayawan na to haadlaw mahuli iban mabilang siya undang-undang iban luto na to dahin di naman hadunya labi luba na marana to siya muy pahadarat sinallahu ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.